O te o wholofa ma whaatalo whaatu Samoa lau whaafwhakabaua rei vanga o lea fiafi i na ua valu minu te wa te ai nei lei tu lai lima e le tautua whaawau fo e lau Bluwave TV. Ia e ma se fo i o le porokalame masani o le nei fo i a fiafi o le tautai ia e ma le manuia whaivo si o tātou wantiru. Tautai ia e ma le fia, tautai ia e ma le manu malo. Ioe ua whaifo isi umi ka kou ke le ito e whailoa i fo i wo ma paanga ma mai le tātou o unanga. Ma e fia e tau muli le nei porokalame o le tautai ia e rungo le unanga le Blue TV. Ia o te fia e wha whailo ia tu ma wha bea tu le fu to e fo i mai. Ioe whamaira ngangu wa ano voi le ke ringa whako fia I'll be back. Ele rei vanga o le fiafi. Ua to i tua apori mai pe o upo e masania i le antiro. A wale fa so ngau ma le antu folasa sa mo o le antu pele le loto le nganga ma le fa moi. O le antu no tati sa afi mo to mimitai. A wa fo yo oyo le titi faitama. O oyo le pale, o oyo le ula, o oyo le asoa. Ioe. Ia e tiu fa mantala o ai so se sa mo so se tafa le ke lope. O fo lo fa ma fa talo fantu. E le rei vanga o lea fiafi. Maloa fua ai la ua maua i le lofa ma leanga le leita i tamo le tātou ma taisiri le langi. Sau le vaana tiu tau mai le vaana tau e le tari turunga mau tu. O loo ma maulango le vaana whaua folau. Ia walau tapo inga maua o le ua ese sira mai. E ui au tele o iloa tua o fōlinga lau fufonga fiafia. A ua lava lau fatu ma lau lima matua. Ma o fōlinga ata e whailoa mai ai ante au. O loo so longa le lei mea umai le lofa. Tau muli o tātou tapa au siri le langi. Ioe, o tolu waso tautu fisiri fa pea ai ona ua le manuia ia mana tuafu i li ai ele o le langa ele ama se au ngaka alo le whaino le ngai ngeo sa au. Na malolo tuasi manto au Wellington. Ia ma fa pea tua ai o lea. Ia na fea ngai fo i manisi o fuafuanga whaale ainga. Pea ona ufa leo atu ila utoi proklame o le Australia na te nei le vaso len te nei. Ia ole a tua tātou o unanga e tauawa mea mai fo i le tō whāwa ai nā forasa. Ia walawa fo isi anga ka whao ia walewang ka whao i Australia. Ia ui o lea, ia whaavitai lea tua ia wanoa lea umwhai o tātou toi lau lua whisira sira whai. Ia wo tō sira mai fo i ia ua e se fo i le tō wāwa ai mai tuantu e me se fo i o fōringa vai o le porokalame. Ia o tātou o Samoa la. Ioi, o tātou o Samoa la e le o Samoa tutu. Ioi. Ma wala fo ia va noa i loa i fo ia fa mo ia nga le tua e fa fetai ai fo ia va noa e se fo ia o wala mana fa mo ia nga i le o nanga vai io il to o na asiata be se fo le pulenga le tātou Bluwave TV ia e se le nanga ia o tau sila mai ia wa si kausia ki ku pe manga ia fo le tau sila ia be se fo ia swing o ia fo ma le fa lau tele no le o nanga. O folofa ma whaatalo whantu ia te outou uma lava lea ua papai lunga o le porokalame le rei fwoi vahenga o lea fiafi. Te lolo o tau awa mea ina le fono usu o le tātou wa te roo. Ea ua toi amatalia fwoi mai malo longa masariai. Ea ae fia le loto ma le nganga o lea ua maua se lau tātou te toe me musa mo tātou ale itu mo tātou ale anga whaatasi e peo le tala. Ea i le tautai o ranga te whale. Awa fwoi le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili i le langi. Ia o le whaatalofa lea ma le whaatulima mo outou umalava lea fo i ua sangisangi whaamanuao e lunga o le porokalame. Ia ona o wawhea lea uo me paanga mamai hioi o misia outou tolu aso tātou valavala. Ioi, o a o te lea no whaisi outou lua e lea ma whai no u valavala ma oi se aso se tasi. Ioi, whapenga. E masani o no ia o e nā langona hoile. A ole mea la le ua iai ia uma le vā ma le tātou ma uo ma pa anga mamai. So le, aka io e peifo ile le a o misia o tau se prokalame se tasi pe lua pi a tatau. Sa o le whawhawhike mako sa vai pi aka kau ma liu ea. A ui o lea, o folo whātu ma whaatalo whātu. Whio i o le tala le lei, au na te tofia le tua e mai se fōle nei vai ia. O le ua ngā solo le fono usu o le konferenisi fo ile ana tisi Samoa. Ia i lato u malava la o loo usu fono atu i Samoa, a wā fo i le fono tele po le konferenisi ua ngā solo whaatalofa mo folo whantu ia te outou umalava i le neivanga o le afiafi le tātou proklame. Se kaimia usau lunga ia te outou lunga o le proklame se i whamalo ma whaafitaia fo i le tōtele outou lea fo ua tātou mafuta. Atalo falitina matua ya le sina pese le mafuta mai Amerika o ka siri ngai ki ngai
Ia e le mawhaina misi le porokalame le nei a mesi o le tautua le Blue TV. Ia ele ngata fo ila lea fa talo fantu ia rejoice fata le ngata lea ia o le tausi ia te sisi ma le uso ia io sio uso ia fata le fa utanga tu isa mau le mafuta baida I Sydney Australia tina ia nana hola ainga anai ia ola le mafuta bai fo ile deivanga o le fiafi I Samoa mo le toro fa anga le proclame ia be se fo le fioga fa lo longa po le fioga la una fausia ta matua por songa le li famasino ia mafuta bai fo le vanga o le afiafi talo fa le tofa ia fa tele vavi ka io e to fo I mai wale o atu la uta faunga sa o I Palmerston North I le weekend le ia amata mai le weekend se o mai le sona nafi singa o ka mai kala le mo fa talo fa to le to tilo uto o ita te loa ai ka o ka ko kele o tangata sa mo e muli tai fo I le porkalame male o nanga le Blue TV mai se al tato porkalame ni o tautai ai fa te tele lava fa mri ina lo to malo o tangata fa tauva ina o tato feilo ai e matua lilo yo manatu e ko ke maka maka I le porkalame awa watu ila lo Palmerston no fa pe ka I ko ka ru se si pange io wa se ha fo ina ni usila ia oi sawa wa se fo ngai o kilangi atala tu ila lo fa pe ata itai ni tangata maoli matangata ai ka ke I fa sa mo mai fo yo le totele ma fa pe mai sole fa fitai tate lo ala o ila to mo le program e ke ya ka o me fa malo mai ata itam ta o mai lo tai ngo fa fitai lava ma boli tu fa malo ya te o tu ma lava le lai fia mo boli ela o fa fitai na o fe lo ai fo le tama ya fa matua inu io vili vili ela waka le Brian if you can put up that photo with an old man like much so fa I me mala ko inga le lo le na tonua afe time mole to lo fa ngai one of the biggest fans of Porkalame le nei ye ngo lakwa se ko inga le lo mesa o ye fa mai se ipu e sta ta se ta fa loa yo lo te lango lango lo Porkalame ia o le tamama tua ia fa matua inu vili vili masiona tausi ia Catalina ia bare do falo le mafuta mai fo I Palmerston no fa te tele o le maftanga atalo fa tu I le uso ia ye fata pe wala pa uru le mafuta mai kama sasa o kama ia le inga ruenga fa vai taimi fo le Australia tala le pepe ma le to tele o to uma ma lo lava le ono sai ma lo le fa tu to e ia ila ma le vaenga nga kupu le weekend nga vatu I lunga nga ya fancy me se fo ila to fo ilunga o le tato porkalame ai se mai ar malolonga ona tato telenola ia tulanga sa ile finals ai fia fa mawina le nga fa te tele le fionga ya o loi hemi e le antale tu na tu lunga Ryan fa bon bol o io se tama fa pisinisi le Great River Catering o kamaia le la to te keita ina tu langa o corporate boxes fo ie mo talonga ila loi waikato stadiums ia ka ko inga fa pe au se pa langi ka o ka uma mapo ku ira ungang o ia matua le le o le fa sa mo al to ina e mai le fio anga sa sina le mo te di salafa ia me se foi la o le maftanga sa fenga yai fa tai foi le fio nga ya le sa apulu Tyrell ma le fare tu e mita Tyrell ma le unanga le LM4 group le yai ma le Alliance Recruitment ia mo le vano fo I sa tanto mafutai nga te leo le fionga de minister tanga tanto botor Pacifica ia po le fionga de lifai pule au Peter so o William Sio nga te leo le sunga te to Iva Slate ia madisi a to te leo le community sa mo le sa tanto mafutai lalo ile mo le mawina o le tanto finals fo ile au te tele New Zealand ia amuri se taimi ia ona to o le o se fa matalanga siliva to I faiva fa tai mafutai po lo to fa solai a pulu a fitawai a great fa te tele ma futa bel divanga o fia ferga tele sunga ya petia siona ya sunga fo ya ta lolo ba to fo vaenga le ma futa bel divanga o le fia fi ya me se to fine Lisa Chan Pun e lungo o le tato Porkalame malo la vale o sai malo le fa to now fa mawina ya le fa te tele tato company la ko sua major sponsors le Tasi Market le ngata I le tatu Tasi Pacifica Cafe fa te tele e le au nanga fa au me se fo le au ia o lo tu ina mai awale lango suina o Porkalame fa nga solo le tatu Tautai e me se fo le Blue TV
Le whakano i fo i le Pacific 40 ma le tālo fa voucher. Ia ma le tau fwoi au nanga. Sau pepa tala o loa a wafa taunga mo a inga i Samoa. So o lava se fale o loa awana ingalo. Le o nanga ma le tautua a le Pacific 40 ma le tālo fa voucher. Ia, Maota Samoa Service Station se vai tele. Ia, awana ingalo e utu lau sa. Service lau ta vale. Lau fufonga fifia. E tautua o e Samoa. Ia, to fine la le ia hana ma tau aina vaai le mafuta pe fo i le vanga o le fiafi ma lo le o sai fa aftai fo i mo le yaso ma talo le fa pe fo la moana tom ia le mafuta pe le vanga le fiafi tina ya kolita ma tau fo vaenga o i lau ma tau vaenga le ngata ilea liki sone fa aftai mafuta mai ia persunga posa kala pulevi ma o tau u malava to atele le mafuta lungo le tanto por kala me le vanga le fiafi la tatotu malolonga tataro faltofa e ale vau io e to lei kasi ngai ka wasau ia uskalia a le telo ila to lo io e tinga ina i Samoa o fenga ruenga le LTD e nei vanga o le fiafi la tatotu tanto malolonga a foi mai fa feilo ai e la malo fa longia ma tu foi o le sa tu alanga le tatou porkolame e fa ilo foi e me se foi o le sosoninga i le fa la wiloa me se o le tau mawhainga fo i le tofa ya li a manaia Lorenzo Kaisara mo o tara o le talafifia o le ua manuia le wha moe o le alo ia matama whanau le fo i tamali o le tātou tiro ia a o se uso fo i o se tuangane ua ilonga fo i le mafutanga i nei selfo gilani ma he alo la le tātou porukara ma le tātou malolonga wha whailoa i Lorenzo po le tofa ya li a manaia rungo le tātou porukara se i whai se kala what's next le ua maua malo. Talofa lava Samoa. O le ua tau no mai i fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Ma le ano anoa i onisi o mea tau lima ese te whiriwhiri mai ai. Maua fo ia tantou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. I se tau o fia tele. Pala au nei lole numero lo o ilunga monisi o wha matalanga. Le tas. Wow. Go guy makes fia eh. Just give me a second eh. Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu anh chị phạm tội mà lunch mà đâu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chị Phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tala for voucher. Thanks, Tala for voucher. You know how much I love you? No? No. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now. This is beautiful. No. She is beautiful. How's this for beautiful? No. This is beautiful. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava Samoa.
O le o tau mai I whale o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furu mua whapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te whilifili mai ai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhi. Whapea talo, ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Malau nei lole numero lo o ilunga monisi o whamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa. Taimura wati le ua lua se fulu ma le tolu biru te wati ai le tu la e lima I le tau tua wha ua walau Bluwave TV le reivanga o le fiafi. O te fia e wha ilo atu le fo ua tau sira bai ea ua se e lunga o le porokalame le tau te ia e le reivanga o le fiafi. Ia le sunga I le li I filifilia. Ioe, mo le loko po te matou I Otara. Ia le tau wha po le whetalenga ia li a manaia. Lorenzo Kaisara, ia for Otara, I lunga o le program le. Whakaaro whani mo for whaturi. Mai lo au. Ei. Atalo whatu I lau sunga I le whongo le tatu pokalame. Ia, po la sunga fo I le vai malai. Ia le ngata fo I leo le whafonga anga lu tatu watunu Samoa I ona tulanga whalupe manatu le na ua mai au na e papae I lu tatu pokalame I ona tulanga I tau ona o ia le tautai iae. Wa o le masani lava le ia le tatu pokalame. Pape foi ono fatalo fatu le fionga ia anai, fionga le falolonga ia po le silo le tato wala leo, ala ta fa asala la le tauta ia e Blue TV, ia le ngata I leo pa anga wo mai masani o ai nga foi, ia o afio anga. Ai mai se lava so unu o taro. Talo fa. Io vai kala sia mako kala sia me se pati e vi ia io. Awalanga o mea umata te faia. E fai inga ia vi ia ai le suafa o io. Amen. Amen. E le foi sisi le o le malosi e le o fika ka ko ke tau ai me fapea. O lea ua atoa tino va tausili o lea ua moni le ngo le proklame le ko sisi na mai kua. Tau te ia. Ia o la foi la le na tala e fai atu lunga vane fa ai panga le fa fonga mau an Samoa. Tau te ia e yo faiva. Sa tātou whaasufi, mo tātou whaado manu I le langi, ia au tātou te talo I le tō wha ainga, e mai se fōi o le utanga, whale upolu, ia ma se whina ngalo Samoa uma o lo e papa au iau te roa, walanga o Samoa le ainga. Ina ia a mai le lātou I oenga, ma le lātou whaatua tuanga I tau wala mai le lātou palota. E te alua I te se e le no fōa lea, o le fono faitu la fono o Tara la tau ia po le lau a fono o Tara. Lauko port. O I la tau nei leva whawhea ngai ma le tātou pule no ufo I le au kilani. Ia, awa ia lele lenga mo o Tara mo na tangata. Vi ia la lenga leo le tu. O le ha sou lango ngari ngai kai mi. Wa umar mea fo I lele karosia. Bea, beo. A le ha sou lango ngari ngai kai mi. Whaftaia siata, ia. Mana tuele I o fo istulanga I mamoli ia le whaftai lo tatu o tunu. Langona le whatau waa siata. Langona le whatau waa. Langona fo ia le ese mixed feelings, mixed emotions. E matua I tele ia langona fo ngale o lo o a philosophy to tonu le mafau o le taltonu wina o se la sanga wa usia. Unbelievable. Ona o se taimi mua lea ua o ai fo ilo wa wia o langa malo ma fa mo I se tulanga fa pea pe la finga ta ona tali tonu ina le mafau pe a to te pa fo ngale tu o mai la matanga mo savalinga ai mai se lava tai mo Samoa sa we lava I nei le ua fa e fo I le nei to finga I le loko pora o Tara unbelievable fo ngale ele yese manastu ma se mafau e o le tūlanga le sia ta o tūlanga le na la ngona le fatau va o le tangata ia ma le tala fo I le asiata oi ea ita o manatu mai o tatu o tua fa fitai ai tonu mo fo ni la o siata e fia mo no moli le nganga le fa fitai ai le I la alo le ta fa tale no sa mo le tunu pele o la o to pule le nei fa fitai e le lava upo le au na e le lava ia upu fa matalanga fo ia li ai momoli atu waile nganga le faaftai I lo o tau alofa tu lai o se leni o le tamau a inga na faadu o lo o tau taimi sa o tau tuli vae matu ina tu waile nei fa moe sunga I faafea ngainga mo la tau fale tua ele ngata I o Tara asiata
A so se tafo le ke lope. E ai fe au sa so ta me America. Man uia lo fa moe ta talo atu. O le nganga o le atua sanga lua e fo inga le totono le nei a fuafuanga atua. No tal tonu ai. Pe ona tatala no le taimi o sola. It's a calling from God. O le wala au wina o le tangata mai le atua. Mai au mai fo i le atua tangata e te whaalango iai. Ma fe soani le wha moe. Se ata fe lau tala e tō telo tangata fo inga le te iau au mai. Le mas futala. Se lau tala. Fe siri mai eise me mana o mia. O fautuanga fo ingai. O ina tal tonu e mawha mautua i pe mawha mausalia i lawa i lo mawhau. A whai lawa o le whina ngalo le atua o te tonu o le avanua le na. E tau nuu lawa. O le Samoa whaafitai tele lawa o le a le whalawa i tele ina sau whaafitai. Ia ona o le tātai me e tau lawa na uwha pe atu. Whaafitai tele lawa i la o tau lango. Ia le ngata i le olo o tau whaatutua ina pe ona sau no le sunga le whai malai. O lo ni tangata. Ina ia whai mo o tau leo to tonu. Ia upu whai whaavau malo, whai tu malo i tono o ta. Malo whaafitai li amana. Ia le tō tele ila tau lai mori bai ala tau whaamurianga mala. Mo ngalo whaabese foi o le fono whaavai satupaitea. Whaaleo mai e le tō wha ia au whaafitau ai. Sili wa apuru po o le tō whaafisolai. Ia, o lo i le komiti fo ia le fono whaavai satupaitea. Ia alo fanga moli amana ia io e msel fon fa vai mo sa tupa itea. Ia nga tai leo e male no ese ia o la fo e mafuta ma stasi fo e tamali i mai le afio nga sa ma to tele lava. O ilanto il le vanga o le afia firu o le program. Now ai tatele yo inisi vai nga fo le what's next. O le la wa e maruia. Wa e o tonu o le tau o le ngofoa lea o pe o ye sia so lo loma ina ia official ai o la what's the next step? Ia o le mana ia fo ia le ta mata mai na fili termina vili mai ai. Ia magaia. Ia mana tua. Aso a toana na fi ia o ula o telefone. Au se email au se telefone ia ke va ia inga o nga sau le text fo inga le pia. Ai leilo. Ia yo la ka text mai anga luenga. Notification at Facebook. Ma makan kau sau me fo inga le nervous. Ia ai o le tau le tolu le son na fitas furulua. Tales furulua na fito 5 minuti le furulua. Ia e mato wanga i lo mal mato campaign team. I fale tusile i o tala. Wau i le sai i el ting pusa mulmul na piki. Ia ma tu au e tu tono la ting pusa ia pepa palo ta mulmuli. Ia o le whainga palo talea na tu la vai tu tono e le campaign manager ia le tamaita ia sango whenga inga. Ia ma whai le mato lo tu tono le fale tusia o tara siata. Ia tai la vai le tua fine ia po le fale tua fo ia sango ia le mato lo tu tono le fale tusia o tara ia. Mato avatu ia le whaaftai le tua mai. Pe ua matu ua tu fu ingale ia le wha moe. Ia tālo le tolo nafi. Ai te tangi lo ma le telefoni. Ia nau te wha alonga tu fu ingale o le halou mai ia le pālangi ia o ilo la ia. O le ofisio whainga pālota. Ia asiata ia sawal mata vale mso to lua manaite ia mso o tali i o vini rei o la eno fo mai tuala ta vale. Paka le li ta vale tali telefoni. Ia mua congratulations. Upu ai al parang. Upu ai al parang. Mua mai lava ia le upu foi congratulations ia. Na matua i le mawhai e la ngona mal mawhau foi ngona tatali ia loi mata siata. Ia mea konga le kau whenga le o le natural al sa woi mata i fafu. Le mawhai e la ngona. Ia yo o isau tō lua foi ngale ia wale mawhai ona tau fia ia loi mata le fia ia mal whaanga e tia e meso le loto mauralo fo ngale ona wa mai al fa moe ia na fai la vai lunga la wala ma loto mana te ia pesele fai kako ia me kako le worship ai como tato e kale sia AOG ia matua i fai le worship e como ka vali ai wate i su wa umile ngai loko o le winga la tala fai le umile loto e umange ona fai le maloto really mo lo ta mama lo ti nai sa mo lo ngol tala really ia mato na ti fa so ta i mal mato e kalesia o te watu le lunga Facebook fo ngale fa i loa ia ta to uma o le vanga i lunga o le si umi le loto Pues ala que kala ngoi le lang ala wa kala ngoi si pe ka fa ala wa ka io ia no awala ia ri
Ai o le aso luas fulima o iulai masina fo. Ia fai lo fa tau tonga lo ia ma fa ul fale fo ia lo ni tanga te tono lo ko board. Ai o le aso fu fai ia sainga lima sainga ia mo me o pepa ia lo ia fo. Ia ma fatal tale lo ia le fono le a lo ko board fo ngale nei o i aukilan. Ia ma fa ul fale to lo mo lo nei tanga tasaka. Ma lo fa fetai. La se la ngona o ke lo la itina yo walo. Wa mafai na e tau iai ma fa mangingo I ka maiki le tu ai nga sikepu le wo o iai le o langa o la tu tama o le first reaction na yo wan. Pa ftai sa tama tu fo. O so finelo maru fale ia wo matua wa yo la ve ia te lo mea. Ai o la famtala tu ia le o le true story la va. O lo watali is o nga ye sa ma o fai ia mo me o billboards fo nga le telo o billboards ia sa tu lungo offenses ia po pa ainga. So watali lo vini ring o ma ave. Ia wai so to lo la e mai te mingo lo mama. Ia le mfunga ku fo nga le nga ia. A so watali ala le sa ma o fai ia billboards o le winga la utala. Mai tau mai vini rei ia pa ainga ia lo fai ia billboards. Ke vai ia ringa la tala wai e no fo ia nei o matua ia tina a matua nei te flatbush mo ke pasi ala i luma fo ngari o tara ia so uma e la kala lo msalo pe ko e luas fulu mika fo ngale ia le ka vale i mela ia billboards fa pe lo o tali ia o dada o mai ka mai ki fo ngale o ngai ka mai ia tia o lawe lo ka mai ki ia le fa moi le lo fa nga solo ai o so afine ia skasinga yo o tangata fo ia saftu soangi ku fanga fo ngale o flyers sa anu ku fanga flyers matulanga fa pena mai o ngo matua fo na fa ia wai lo le ia le wingole o le puller campaign ia por ko inga le mele le wa nga ia fo no fam kana ia tau no tu lo na fil fale o mang piki mai la ia no fa lo ia o le wa malo ia ta campaign wa wai lo e malu fale o por campaign ia na matua la ngona lo na fia fo ngale ia ai sa fai fo lo vai aso lenga Samoa sa kusi langa tala langa so story o le aonga fa Samoa o lo ainga ia wa lo talanga ma fai langa la fa pia o lo fale o lo tama ma lo tina ma lo tuangani fale ale leipa fai gol ma ko falo leipa ongo o upui o la fa longo I tinti ia pe os kala nga sia ka fia la va ia sia ma fana pie ala ma fo pa ta meti pie tau so ultina le ainga ia nga ma ka ia nga fa re ko una fa congratulations once again now o le la ua uma le meta o le mo o sai mo o ia manuia le ua manuia le ai sauni to tonu e te alu fai nga luenga ma fa leo mana onga tanga tala utele me sai o lo e papa au o tara ma tulanga fa pena o le ase tulanga li amana ia I swing o le ainga o le ai expecting le pisi o le road le ai te oe la itina yo walo wa yesi te me tala no itina le ainga ma expect and expectation in terms of le fio inga io tu la fa pena fa fa esa o le fufuanga to le nei na faile ma tala no nga ma lienga e le I tu wolo lo ingo to tonu le selection and labor ina ia no fo malama le foi lo tolu what is expected of me foi ngale pe a fa ia filia ia mana lama le foi nei te na u fa ata ia le foi ia o le mata fa yoi manga luenga le local board member ele se me foi ngofi a vili mai al taus frulo se ai nga fanga le mana o mi se soan ia te tu na I mai alu ia la se fala vlave tu putono o tara foi ngali tau la vauna ai fai o ma spokesperson le ai ngolo tu pus fala vlave le va o ma le ai nga ma le ia na malama ia nei te mai na tu fa malama foi ai ele leipa ele patia leipa I lo tolu ia o le pisile o le matafa yo le anga ia tu ia langa tau lava ona mana tua
tai pei lava ia le tofinga le o lo tal tonunga le sofa matai e siata o sofa matai funga le e fai ele fili nga o mo tonu wala nga e le fa pe funga le vidi me lai ngo Samoa yo no tai la ye no mastala no tonu e tau o le yo e muli ya ye wa funga o le nga fa ke fai nga o le muli sa mo tonu ia pe ostala nga siaka o lo malie mai pole ala var pisi malama le ia lo tonu e ta fai ma lo fa tai o le fisili le la fisili tuai a tonu e fa pe mai si ya ma na to tanga ta fa pe te ua too early fisili le aia ja o soifuanga whakapenga ma soifuanga fuafua mamau. E tauna ia ili tatou por kalame o le lua tausanga, o le 5 kausanga, se fulu, ma le lua se fulu kausanga. Wa le vantau tatia. O le fisili li amana ia. E le o le amatanga lea o lo walai malo i tūlanga o upufai, ma whaasoro tuai fola te tele, e ono avea i masui tauwa i whainga malo. Monu sila. Ja, whafta ia siata, ia. Ia te au taimire nei, to be honest, e leo iai ma mawalo ma whau. Ia, ma le nātū langa. Langa e whai lava si whainga tāo le ala fo inga leo no savalia. Ai, e ile upole tusi, nothing is impossible. Le tua. Le ai se mea whainga tai le tua. Te leo whapea tu la, mea no, iai so ma whau inga leo tau la i fai fuinga le ma o fa wa malo ia te tele o tatu wa tunu il pale menem tulanga va pena o la focus ale te minesiat o tara mali pau wale na ia matu ai to o mai lo malo si pe tolu tau sanga pe 5 tau sanga o te tau tuai mo o tara a ia o lo se mal no fo o matu ai ave o mai lo malo si mo o tara ai lenga ta ile o tatu tanga Pasifika mo tatu wa tunu o Samoa lele o matu ai tumula email le ma request ioi ia wa matana ga luenga fa lo kopo siata e o ala time foi ngale o la fato matana fa ilo ia la campaign sa wa le request fa mole mana o mia se tu silango fa mole o matou pepa no fo mau ia wa saude ioi wa sau pe ia singa tu silango fo ngale pe faiona e no support le o se lo au fia fa me ia se fa mole o matou fa le fia fa nga fia fa se mato transfer ai mana o mia le housing se tu si fo ngale lango mai se si fo ngale lunga ino fo ia fa le tu si ave ke fa mo le mato fa mo le tau so se MC wa mata ona fa ngale wenga o le i fa ye fa tau tonga ole wa makanga fa ngale le kofia ele fa pa ia officially malo la va fa tai awa au tata no le va ngale ambe se fo yo le tulanga o le mau malo o le upomoni la va ia ai be se ke fa so o le va ngale a le amana ia o ko nga ka e fia mo mia e tagata na o tele fa pe o ke fa ya ko o nga a mea ona o ele ta wa va la lata tulanga i nga luenga ta te fa nowadays e ke ia waka ko vai wa fa ku mai le paroka ai fesidi o angi mea le kanga fai ai be se tatia Samoa le o ke kalangoa ubia ka ko winga i fainga lenga o atunu i fafo o sia opo ma sia sa malia o le winga o le tau te malai filongia e pe o le tala e fai ai nga e lua mal fre tonu tu lo le fio anga sa sina e le fa pe o fainga ngu o sa pa ke e lo fainga ngu o tu lo na e fio anga o so se sia le ka ke ngai alfisili e fa fea o karikonguinga se tangata ita to communities le ka ke ngo fo ia tunu i fafo ni usila Australia atonu e nga fo mo America e fa fea ngo ka ku karikonguinga o ala ngai ka ngo fo bai ka ko paroka ya simi o hangi me simi nga fa fa mai o ka e mau mea o ta mo mele ngo na tala fa mai ka masasa o anga se fulu loli sa ka mi ka ko ja va e 5 ya mo va fa mai e fa ia fale falawa fa ko ngai mo me o le fisili what's that gonna benefit that all the community awala ngai pe yo mentality nga leva a yer fili ngo isi kangaka e fili lo na tamau a inga fa mai ma fili yo nga fa ilonga a fisili e alo fa ya ka ko po le meo la nga nga ru fa nga me le ko kuru iai pe ko ko ngi ia lo nia fa ko la nga ia la pisingis
O e tau mo mele winga la tala. Ai fa fea le tangata mei piele kere ngi fai longa. Mei piele isanga pisingisi a o lona o langa tautua le community. E ki mu ia fa kasi makangaka. E furu fa kasi makangaka. E ingo sia fa tasi matangata i le community. E mamai fa kasi le koviki makangaka. Ai ka mo mai le. O e tau mo mele winga. Pawar mea wangi fio ki fa kasi makangaka. Fatu nowadays. O fa fefeanga o ke fa fekaia o le winga o la utala. I tolo pulo ia i la tau na palota o Taura. Morsunga Lorenzo. E to foi lo pulo ba ke lo anga e nan o fa ya tu le tala le ele o se tala fa vi pe o le pe kausula. Ai o fe tau i le leima o e lo manu man lo i le tau vanga le na fai nei. You earn it. I can tell you the truth, you earned it. I lau kaukua. E iri si urunga le e misa kwa misa le anga la keke. Ai sa iwa e TikTok. Like if I e sa ora utala le. Mari fa kaya. E ai ko nga me fa penga. E ai tu ai nga so foi le nga sau ai ur ka malo le se me ai nga fai. Ai mau ko langa skori lunga la so. La so that's your service. O kamba me fa penga. Ele ta ua ke le disi ka ai fa ata ua ina isi. Maria. Io ke ale aka fa mai. Sa vari mai e se fa kalo. Ala ma fo oi. Ile utou tu. Maria, es el mano chulanga ya. Walanga le wa e oile. Ele vai niu le ole anga va ai te tau ona ia il tangata ia lui upu fai o maro fo ngale tono le pale mene marka peneta. E se foi mana yo le chulanga le sa e sa no ia i ile tulanga foi le ole tangata e tau tua ma le fa tu saina foi ngale tangata e te tau na tatu pa lu tai there's nothing wrong foi ngale mo le tangata lo ia pisinisi. O le tangata foi ngale o lo tele na tupe. O le tangata lo fai longa. Ai mana tua foi asiat. O le se foi mauna tu spaia. O mea umalava. A o le silio na mea o le alofa. A ele alofa i lava i lau community foi ngale. E te fiu e maluva se me foi ngale. Ia whaakolu whaafangaru. E pa ua. O le la. Iyo. Esa oile. Esa oile. Le sa perangan kamaro sa pa i le. O le silio na mea. O le anga malu. O le whakari e kure anu. O le anga malu. Ala nge ngomi nong kodua. Ai malo mori fa malo maranga fa te tele. Now, ai ta tele yo va ile I ta malo longa. Wa mo lungo le proclamability. E ai nei vai nga fo yo le weekend len te nei wa te lo fo yo e uia fo ina le ya to au. Ana ngoro oro va ko e fu mumu e se vai nga tu ta longa le te nei wa e tau fu mumu mai le fi. Se tu langa fo nga pa wa le me ya te fo nga le mana tu pa ti le pol mumu. E do ya tu langa fo nga le a mea o le state of origin o tu langa fo nga le au le sa mai ma crusaders le tu langa pena. Ya malanga lo mumu fo ile. Ole Toto Yesu. Ia le ole ofule tofuina. Ia ole toginga le au siva so tatu ainga ia o ka kongu o te paula. Ia o mafa fa. Ono le sa tele le lango sa paitia. Ole fa eri a ko se masinga talu ono matai. Mai lo tatu nu. Ole lango le tatu tu malo. E o la vai page le ia le fa fonga me le sunga ia apu. Le na matu ia lo ia la mai ilungo le fa sisi langa. I lunga le fono wha vai sat paitea. So sat paitea I nei I le ngeila lo rangi pa wale mea ia share, like, love, ia pe message mai fo I lango. Ia ma whai pa lota o lea. No ma whau ai. Ele mawala lo ia tia uia lo mita fo ngani lo whasina mangasia. Mana ia. Eli amana ia lea ua. E taua. E taua tele ioi. O ko vai e le wha alawi loa le nana o mai le tō wha fo ia au wa afta wa yapu o ko fa peo le manga o me kera ko ke mo el pa iyo la ke la ko ke mo el ka ko paro kai I sak pai ke mo le fai meri pukido no le la ko ku lo la yo le fa ta wa le na fo ya be se fo yo le tulanga o ta no ile fa ta wa ina o le tulanga wa ia nei ai o le ke fa ya ku le si ni usa ta to New Zealand ta pa fo so finangalo o lea ua au mai lunga le pale mia o New Zealand. O lea wo so mai a kako ua di ia
ia va fo ie li va ku risi mai sainga ia le la wa ma ka ko New Zealand ole wa sau ge langa le wa iwe ka ro fa ya ka ko now let's have a chat wa ma ko ole wa e sau tu tonu tu inga upu fai nei o kera longa fo o lo to ina ia manuia o tara ole loko fo inga ka kia ia kua ku ole fainga malo fo inga le i tu lango le vakungo va ai Samoa tati la u fata o tol parliament si tara noina fatu ai o fa mangu yanga sa ka kaunga mau te tonu ia ole o sa mai ngai eu sa o ia le se foi ko inga ka ko fonga poa awa mihi uilia o le tūlanga rea wa mana tua ele ila va se atu no la langi nei pe fon ta fa so le sai mi mua le se atu no o la langi nei ele fa moe ia lo la to ta mau ainga ia ile tūlanga le matanga luenga o tanga ta fa mai fa fo matulisi ai fa talo sia o mana tua o mangele talo sia pau i o mana tua la tele hotel sia i mangele wa no fainga luenga hotel i mangele e pepese ia faltal malo ia ai ku mai ko inga fa ai wala ngai fuli puku makai le siti au mai lo i mangele le la ki mangele o le situ langa ia foi e a sia tele tanga ta fau ia ka ko makeki le na tonua e o foi lan ma ko makeki le ota ia kalusia ia chung cha ku nga le sinyo chung nga ka ke fa lo ngor ko inga ka ke lo le ia la sainga foi nga le o le sau mai o ma le sainga o le ai ngi ia ai wo ta o tu langon makeki aki yo fo ia la sto na ile ngi ia sa fa la fa la wi lo to no o makeki ma ko ota o le ma ko ke le ala o sainga sol o ka ke va ku a pia ka manga mai mo me pasi fo ngai po mini pas nga me le pa ka sa u lo solo ia ka mai ko lo ia fo ngai ka ma e ko e fo i ka manga sole o ka o ma ko ai fu fusi ia ku mu ko lo ia tama ai nga na tono le wingal na le ufa ya joy malitala ka kelelo esa o karar ka mai ki ka kelelo peta te fa no peta te fia le ala o faikio tangata ia na faitio i Samoa ile vaku va ange lala o misi wa lima malanga so ina tu watu mankuanga ole rua ai on orkero faikio nga markelo re maungasu ta firo o korunga nga foro mai kua langa o fiki ma wa fiti toruna le ala o fa solo mai yangi usila lo le o sa wa yangi usila neo ai ngi usila a ngi usila e ngo foi lungo milionga ma liela a ta do la pisi fa mai o ai kalafu ale o mele nei fa manu yanga sa ta tau ona tatou ai mai se anga i kanga ka fu i la tau iyo ile ngiu fa ipula ula moso oi o le koko sa mo waranga ka mai le ave koko sa mo fa ila sukalaki o le esi fa tu le to atele o naina a le ua ya you know ole i gaming e wo a le fo ko le malanga o tele fo ya tau sanga o tonga fo me o governance e mo va e kanga ka ile tu negative o se mia sa ole le e au no ma se ilo ina fo ngale ole tu positive o nga work mai la e nga fa nga mele positive tinga e mai su ya e le me negative ya le mo la fo i a sila mtilo tato watu no ngale le va o saina ia mai se ole company le safa pe na fa fo ina ia tato malanga tu sa o tu sainga ai lo tilo fo ngale le manuia la tele le ala wa manuia tato ni sila mana tu malanga ia siata mai ia fa lo masal salonga malanga ia le vanga pre-book yes ele ma fa no on to cancel le ala wa su e lo ia le motu fo ngal pola tunu e ala nga ia yes ia le ala wala ke fiti le wala ke maka ko ngi ai mana dua la le anga le mele e kalia ro e fiki man tu la per mele na if e ma ro e fiki kurisi ele ka ko ele neatly ko yo fo Samoa absolutely correct e oro ka ko langa ole e fiwa o ele ke fai manga kuma e fai fika fa pe e fia o alu la e fiki alu e fai singa u ka fa o ngai fiki na e lo le tari malo tanga ta fiti matulanga ye le turisi ia mar ia sa le la vala sunga mai o ta tau fo ele ma fai ona i loa le o le mtanga luenga tulisi pe ale anga ia tu ia tanga ta fafao i tono Samoa tu ia ta tau ia ta tau watu no ka ko ia i tau malele to anga i Samoa ai
e au ona ilo le lei ia le lei o le service, le lei o le matanga luenga, ma le lei ia accommodation tulang fa pena, pe anga i mai la tanga te lon Samoa. O rola experience, le la vatu fa te inga, le tulanga le sa tupu mai fo istasi fo yo, beach fale i le tu le ale pata le sa matua tele ia tala atangata fo ia lunga le social media, le influencer fo inga la ku Samoa, po inga nga ia le video fo ngale ma avea. Ia o ko inga kulisi la nga. E sele fo ia pros and cons o tulisi. Ai o tulanga fo ia. Ina ia afai wa to tole le lei fa tali malo, ma le service alu tato wa tunu. O le tau le lei fo ila nga ko we ave. Ma ele se sai nga le ko fia le sa mo pe ala kur kala ola ia. Nga le sin al me ala. Sin. Ko sa e tele pala langi o atu. E atu kausu e kupe me fo nga le o tau o sa inga e haku sa sa. E haku sa sa kupi. Alu ingo na tala I whaataunga. Whaataunga. E haku whaakau mai a mea, whaakau ia mea kau lima. O tūlanga o mawhapena. Sa o ke whaasau inga lau sanu ngā siata. Kai me o whainga ruenga I hotel, lei kai siti ngo ia Rendezvous Hotel. Ia. Whafsanga I konga mara official role, leo ngā upora inga. Ngā si ako inga. Soli. Kamarea e langa o I lea o ame. Le langa. Ai, le ae kuma le ngon korori ka mele I poku. Sole, si o kala kuia la wa makala kasifi pe wa fienga ka lectures wa uma kala ku kolu po le fa makala kasifi. Wa ke minga check ino le rua. Siak ya ku pepa fo ngalea o ka va ya ku nga se fulu tuas. Sole o ka o kai. O tuas o ma sainga. Ka malanga le va ku pase funga fa le rua fo ngalea va ku male vale. Se ka ngu wa kula ka mai ako kekelea. O le sila me fo ngale. E fai o le laki fa le inga le hotel. Wala ngo ka manga e o mai le fo ngale ai e o mai fa kasia. Pa lasi I le papa lasi I le fale inga. E ila male pasi fa pikoa kama. E o laki ke enga kai le duty free. E kai le sit I kaulanga I fefu. E kuilang ia. Ia ko usa sa inga nga fa maung yanga. O taxis. La ko le solo taxi ia kai minga. La tonu lava. O le tau te tala noa. Ta tia ia tu langa fo I le mafo fa o le tangata fa pe mai. O ku sainga fa ka ko fangua. E sa oi ko mi ase proceso na mi. Fatu ai fo. O malanga ia ku kai minge. Mo ka fa o le tau te tala noa I tu risi. Tau te le o tala noa I tangata fo ia ku fai na pisingisi. Lena ia tu la fo no malo lena. Ese proceso ia nga ia. E fa ali la family ona. Ia ona ngai saula ia ko ki fai paanga. Ele ona vea la le mea ngai le mele. Ai mana tu fo. Ole mele fai fi ngau kai minge I Samoa. O le fi ngau ngale au fai pisingisi le vai o fa ale fia inga ua fai pai. Ai le evakua ya la fai. Simple as that. Kusa o le fei kau pai. Ua fai la fai. Io a vaku vo ya la fai. O nga fei kala io sau ai. Kusa o lela wale va aila ile fa mulio atu. Ua poponga ke le lawa mang. Lela ua loke le lawa mang. Felelei ese loa. Manguia yafi, manguia fiki. Lela usau ngi usila. O ke fia foi au, usau ngi usila. Ya, wala ngor kulanga ye la or ka ko museum lai ka ya siaka. O le sile mata anga foi ngale ke vai e ngai u ma ya pasi pe se fulua pas. Wala nga ka ule a foi. Le malanga a ko va le ngo winga pe fia. Ko se la pas se pe no se la. Le ngo winga ele mal se fulu pas ya nga e kai a. O ka ka ma ai ngo. Ai mana ko? Ya ai mana tu wala. Wa nga ngi ka ka fio file alwa tu Samoa ono se tatu tama ia turu mangwale ka ikasia ku le vai aso le ngala ku. O le sauna le la sa wa yang usila. Kasi le aso. Kasi le aso pe fava ale aso. Mana tu le capacity e mafai nga ho le usila. E ke tangi usila ko nga le vola ki ko kele nga. Ai tasi le va ale na alwa tu Samoa. Ai silia le miliona na mawai ele malai va lele. El malai va lele e wala nga manchu. O le fi, o le sila tama ai nga tele. O le fi e paka il vanele il malai vanele. Crown mal handling fees. Ia nga. Ia ai nga kai leo nga luenga yo maua wala nga a tele ia malanga yo tu tono Samoa. E manga mia foi la to tele la ofenga luenga wala nga kai mingi asiak sorry. Vai asisio ke ka ko ofenga luenga malai vanele. Lo winga la a kele foi malanga yo tu tono Samoa. Ia ona tilo foi la io tato PSC. What tau ona fatu pula ye numera. Ya wa sisi la jula. Al fa sisi la ngala palmia. Iyo, ilunga le page le leipa. Maka kia soli. New direct flights from China to New Zealand will support tourism, international education and trade.
Wa vai la o highlight ma ka masao. Education wa vai ka tourism education. Ia ma fata wai. O tato vai la tato ia. E le ai ala mangi whaapea kura a mea e whai engi whita winga ngisi I whinga unga ni mea lea. E le ai ma se sila a mea whaapea mai lola whipunga mai lo ma pai mala whai. Ai pe whipunga mai whai a pai mala whai. Wa vai ka kou iei. Saua saurungo le paki. New Zealand Labour Party. Plan mai al paki. Le winga whatu la tala. Se o le si kaimi. E o le ala na ala ina whai ma whai la ukala whaapea a li amana ia. E whai ama fall back lo le fia I le mea kupu mai I le paroka. Wati vai tai le mawhau o kasi o kako akungu au le le. Sa o le le. E tau mo mai. Mai maue pena whapena umaloa. Koe fo ia le nomo. Whakale ia. Whai o ai le kupu ngen mea nga. Umal paroka. Nomo. Mantua la le lo loma kako. Le lo loma kako. Ia le meo le mautala le whai fo ngai kaimi. E laki a koe kule le leipa. E laki a koe kule leipa. Ia whamai isi. Ma ngai for cool national service swinga. Ia fa mai isi e le maru e ale le palanga o mai le green so and so. Kilo e nga kai I ka ko kala nga o nga o mal palo ka ngi usila pe cool national pe ko cool le. Ko usu ro ka kai la yang. Esa o ia luai ka o uma. Le ka luai fo ngani Facebook ka. O ko uma ka. Usu man ngal ka ya. But just chill lah. Just chill, man. You got work to do in the morning. Faku, ole winga le na, ka ke fai aku. Ai wasanga carry forward mai ya ngai mea. Ai ole winga, wale ropo ia kare fia ia. Le la ko yo me alisparo ka uma le ko le skang. Ai a fio mai Yesu ga ngai o lar ko. Le winga la na le te fai atu. E a unu la ta fenga. E ale wadi I ka fa upu fa penga. E ale wadi I le mono mai runga. Ai makua sa ti ai fua manuia lau tele. Sa o le ia. Aki ngai le afa props a wenga ba pege. Ya la tatu tu malolonga. Oi, foi mai fa o tatu programa le vanga le fiafi. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sorry, e fia po. Sorry. Nga mea kasi na swanga o si pe fia po. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po. Welcome to Tomasi. Malo. Pemo. Talo for bacha. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga ilunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. We will see you again. God bless.
Jaimula wati lea ua tatonu level i tulai ono le foi vanga o le afi e le toi tali mai o program o le tautai ya. Ora le mea le nga e so ia i ma fai ya o so le le vanga umol pa ki crusader sa o ngai ya. O le ina ua mai ai le ta longa i le fiafi le. But tu ono walu e vera lango lango le au wa sifi ar matai. Io kere ia ai fe au mai au e eraser. Ia. Vai. Ko voi fa e se sua por ka mo ka. Io e fa kula ia eraser. Va ku. Ora le meu e fa mai. Ngo va ai ku ai runga wa fa no io ila maka mai runga le VIP. Ya fa tu yo wo la maka ma ro le matai nga fa mai vai. O le ofu dia. Wale vanga uke ua ofu dia sau e vaku ma. Ofu mai runga tautai ya e por karamelea. Fa mai langa e fei kai le uri o au pepe. E ofo ile ringa la man malo mai le roko po cha o tara. Io ora wari o mana ima. Ya awa kiri foi le wo ofu le ore mo nga se uso ya lopeti. So a lopeti. Io e tolo wena pa wa le o na mo nga fa mai as. Lo falo mongiro lo fasiuso ia e ofua mai le tesi le ngo fakaua mo oi so e wa vai la oi uma ko fa fo ile ofua sunga funga ai ile i sau mai tau le ta longa ile afi e se fo ila uva eu ia fo ngo le fie fa unga lau fali se vi fo runga kala pena o kifle nga vi fo fa mo le a take runga ma tua fa ko ese vai ka ko ye ai se sila fo ile. That was a clear forward pass. Yeah. That we missed. Yes. Admit. Fako paua leo se lau fa. Wa te la longa le temina mato la lo wasa maka la lo. Le kamina lenga savali ai si lau fali o e vai la ko fai longa fo ngai la ko met ya la to ko mo ka longa. Wa umma. Ai man ko rai ku mur grandstand ai le fia wa ka ko. Amen. The feeling le o se good ese feeling le. Yeah, but in a way, like matai, to be honest. Mai mau ka longa. You know, mai mau could have been tele yeah. Lau admit was se kele fo ia. You know, tele lo is mai tau. Ia. E wailanga e manatua. E le se fina ngai fai le tulanga le asiaka. E le se fina nga o ke lo fa foi la fa pe o ke al kusaira sa. E le se fina nga langa ola o matua I admit mai e lau fali. E makua ki le alfa forward pass masalo pe lima mika ia le anga ilu mo polo la fo iolo ilu ngai penga te fai langima tulanga fa pena. Ai tia ule ta longa I le fiafila stona ia siaka. Finals awel wa Australia o ia nisila o ia ta mai ai. O lo haufi le la kapia nisila. You know? O le makua I o lo I se tulanga le lei ia le ta longa la kapi. Ani sila ai mai se la ia o tasi ne o tama ai ngolo o tau li lifa ia to telo tupulanga o tatu watu no asia o lakpi o talonga lakpi le na tonu lava o le o se vai ngale le ia ni usila le taimi le nei now manatua o le matua mata ita mai le o mai au sekalia mata ita mai le o mai Afrika o lunga ia le no fene hemisphere manatua o le ngo mera kasi ia langi ia matulanga o lai ai lai tau mana o la vai maintain lava le level lea o le u fa pe yo la tau loto o le avangoa lea kau ke sori palai le au fa makua le lang ai o le fai longa le na ia le tulanga le supala kapi o I la tau mai ia le mana yo le lau bonungo lo ia le tulanga na talo si ia fo ia o le ufilfili ka ko au o le ufilfili o vai atu fo I le fina ngalo le sunga ya Jeff Wilson le na fa lau tele mai in a way what tele fo ile fisilingi o to tele now e pe depends ava o Pacifica que le fia tato o me sa ava o Pacifica que le fia ava yo e fa ni so para langi lai fa ali lai le o fia il tu langa o ye sa no fa pe manga ya ai penchi ai fo ia e o sa vea ono lai lo na ma fo ile e mo o mia le weight le maso fo ile e la culpench ia ai vi fosse si fo ile pe campale le nga valu mai le Chiefs look e o fatasi ma Sam Kane ma se si le ono ia ala fo ila ko va ku feedback sa nisi fo ila to pala langi na taalo la fa mai sa o kamanga le ai e se ka nga ka fa bench ave sa o sa ve fiku bench Sam Kane
Cupcake o lo pelekia. Which is sort of tele yo tala noanga o lo ia around le vaenga le. Ai modim fa mauni lo so noanga. O le matua mana ia in terms of the improvement o le o New Zealand. Tara si ia fo ile ngatu le ili tatu i polo langi a masi fo ta longa ira sone. O le si mau fo ngale pe e fo e fa mautu ia lo tal tonunga o lo o healthy e lak pia New Zealand. O le halo le tatu watu no ia tui vasa. Ia ka ngaka fo ngale o superstar kai meno le NRL. Ia ai na matua i e fai o le mau o sona vanoa e saufanga mai tono lo peleki. Ia ai wale mau fo mesa fango le blue so ngai ke lo ai. Le quality ia le ngaka i lea o le capacity le o le pool of players. Le no fili mai ia to tele au. Man tuala a fai o le ngau ia ka ko blue le semi final. A or ko inga kangaka le ko inga player le wale making le le ngaka se fulima. A lu tol fili. O lu tol wale making e le uso ia tu vasa. Sunga ia Roger. O inga o le pita fa mau nga. O le makua i le ia o le pool of players le sa kongo le. Ai se fatura la utala mana ia le la tata no ai le tulanga le o le mai ia tu vasa shake fai mo fati tainga. O la fatura la utala le si side o tiro le vaenga le mana ia fo e fa ali manatu. E ia le si kaimi. E pe ye fa le ha akele o tele lo somehow o tele lo ile management au kilangi male la jo male coaching male selections. E nana o fa tu le tala lea. O le ko akele o kama fa nga o kele nga feio la ku ya au kilangi. It became superstars mai lalo. Malia. O e tau mo mele wingo lau tala. E iai drop out sa au kilangi. E drop out au kilangi ngai kanga. Ai au no mai lalo. E iai foi lau tari tonu nga anga waru. E sir kamale o perfecta ma au kilangi. Wa leva nga shine mai. Tasi lea ta mai titi tulo. Wa leva anta tauna il peleki. Ai ole lave. Ele o inafe ele o lava na game time. Ele o lava kaimi. Ole vai venga foi nano ai ya ustamo o foi. O tu vasa. Ele i maua kele le se lau pasenge on the field le perform kamare. Ia vaila wa fa pe mai se disagree la tala yes and tell your opinions. Ala nga ye proof la tala le te fai tu. Nga makwale ale afale le wai le Crusaders. Ko lungo au kilangi. Nga si pe nga ka mai ki au kilangi. Langa drop am au kilangi ala ku vai. Superstar mai. Pe ka une ano lo peleki. Ale makwale sa wera wori il faino sa le ia os ka meki fo ile ia malakai feki toales ka mo fai au kilangi drop au kilangi alu la lo superstar ma ya otako o le wingi ka meki ki lenga wingi ya fo ya otako e fo e wei longa uso le ile Hurricanes le fiki fo ile na holo he's another Aucklander ia ka mo fai ele au kilangi alu lo o pereki mai o tato vai tato ye. So ia te I don't know somehow. E pe mo o mia fo kiri rosi o kiri fo le Pacifica pe. No I don't know. But e kelinga a drop mai se si mai. Ai ala ko. O le aulo mar pe nginga mai lalo. Ia e sa ole taltonunga na male vai niuna wa sa no ia siata. O le si tulanga fo ngale o taltonu o ia e mafu no tupu tulanga na o lo o ese mai e la ku se si franchise pe que la skala pu e ma kwa superstar mai ai mana tua so se me ala va fainga e te lo ese marca la pula e le ma fai ona ye lo ma fo vinga pe que la ku e fai o kala pula you want to prove something to the club lenga kango le mfa ngo fi let go of you so e sili atu le thing all our performance e la kala perform ngalo kala pula ngai ai o le facility ai se sa le mafai ai o nga fa pena le mindset o kangaka il kala pula sai ai a le wala fa pia I'm gonna prove them wrong wala gole ai vaila o le move la le transition al camaro parent nga superstar mai wedding ala winning star Ola superstar. Ola superstar ke wai ka ya la alia o nga ola fa make tani fa me ola nga ola vinga la na le fa tu la tatala nga superstar mai o la loya matou Wellingkongi. O le langa move mai lunga ke lo le hope au kilangi sa yai. Langa sa a fa ye mimika. Sa langa mimika au kilangi langa se i mer kamalea. O la best ke minga. Best langa performance sa. A vela langa sa i o se mi fa no mal tu langa wa yai. Ma tu ale fa me ka alo mo anga. Ya, a mana tu foi la asiata. E sau ia Barrett.
e matua i sui ia le sisi o manga le wasau i tutonu. E ese mai malalo i le mea wasa fulu tau sanga o taalo wa masani o ia le system, masani le sisi o manga, masani i koleninga, masani i tamata alo la au wasa fulu tau sanga o la tau taalo. O le saunga la sunga ia pere. So stanga ta fau la vai fau ia se si o manga ia luai. Mana o mia le kai mi foinga le e adapta ia kai. E le sistema tulanga va pena. Pei ia o le me va pena. O makana ngoma pere. O la e adapta ko inga. O la e kau va masanga ko inga po. Ia sa o le si ko inga mai si kama wo umoronga le. Now, e ile tamai titi le au le Chiefs. Au tatala no ai foi wala le vitu ma wala va no i ta alonga. Lena to ele ipikia le sulu lima on peleki. So no tu atu le lungo le tulanga i ta longa o plex le la saudi to. O le fulu peki le le Chiefs. Meki le Sean Johnson. Yeah. O le tuwa man le foi ngo o langa performance le final. Matua man ia. I tell you somehow it's still not enough kilo selectors. Ia mana tua ia te lava ia lo ia so to mai fo ngale fa fa ia onga. Ai ole filfilina lava ia skama ila kapia so ia uia. Ai ole ia te lava ia lo tilo fo ia fa ia onga. Ele tulanga combination fo ngale. Le masaningo tamata alo. Mana tua. Ole au pelek. Ole wa fili mai umai kala po lima e peona ni sila. Ese umala ia le levolo ia tamata alo. E mana o mia foi la le o mai o sistema o ia se masaninga o le la to foi ta alo mai sistema. Pero tulanga na o le foi o to e avi e coach foi ngale taimi nei. Ia fa mo ia ila to lo fa pena ona o le vanka alo mai do pelek. Lo fa pena o kai mingai. E ia la vangor ka mai. Salo ala vea mai ia si o ka mo backline alo pelek la vea mai. Ina ilo mal tamale. Mana ia le au tonga lu te vai atu iai. Mata utia le au tonga. Now, well, e kau kilo onga pat e tolu pulo le ori i or plex le. Le wata alo ma le au tonga le taimi tasi mo le taimi mua. George Moala. Piutau. Folau. Malakai fekito. Solomon kata. Laku e me Solomon kata. Ka le ma ngai o le au tonga. Kal backline a ko arenga. All Blacks Wallabies. John Pulu. Oyo, sorry, Pulu. Augustin Pulu. Oh, afai marka maro Pulu. Oh, Saul peleki. Yeah, para tu. Ai awala kasi la le halfback e sirka fiki. Wa kasi ma ko ko lula ala alu wa. Ala e makua fa pea o le Pulu sa mo le Pulu le. Man tu ala ngai ka ko Pulu. Ele se Pulu makau le be. Atalo fatu to fari amana ia sianta ia ka kamo ia lai mafuta mai tau fita ia vanga ole ia wa mana tua atata no la kapi ele la kapili ale ia ele la kapi kamale ore ive ia ai fia la kai ko ngala la fifo ia la fi mateneti kore I mai ala vea fiwe fa kalito ia fa sa ware tamalaya e ki nga musu ngai ki o ia so ia fa koi se so ia lo akare me fa mai ala fa mai sau kana la fi ke ala fa mai la mako aula mai foi ma va ngala eu so au io na fa taro fa tu ia me se foi o to tele o to lunga o le ta to por kala me ile nei vanga o le fi o la utilo na sa ia ile ta longa Crusaders le sa fa fenga ye mali now I must salute le defense malita alo le Chiefs ai se sila nei Lorenzo lauto fali amana ia e fa akolu nga kuli I fafo ia tamata alo le Chiefs so se fulu mingu ke le kuli kas tolu se fulu minute ko ese mai le valu se fulu mingu ke orkalonga na o le 5 se fulu minute na mafai e onga ka alo to sfulu lima le au resif ale matai sfulu wongo ia sfulu wongo ar Crusaders ia la to ia fa popo songs fixu valu di au ka mala nga fa pena ia male lako cameraman ia male TMO to sfulu le na o le winga la utala ai sila nei o sikoa uma ia nga sikoa ile Crusaders lai to sufa lai ko sufa le au Chiefs o te le fa pela o ke do fa kwalanga both of them ele ongi au funga le te tau muri mai ai e tu o I lau mata matanga ia o fa ta mala le o le batai
Fatamala tol pulo ia ile tulanga makwa fa nga ile crusade savanoa. Lena tuli ai kua ia kamar al chief. Ia ela tau te domination. Ia. Mana tuole ko inga ole mana tuo ia o so se au lava asiata. Ole ki lava ole man malo ole defense. Ole lato pui. Ia ilo masalunga fo ngale ole a tama fai ia coach ale o peleki le kaimini. Fa ngale strategies fa ngale sifi fo ngale. Fa popo ia mal fa crusaders. Wow. Ke o fa wi ngai coach avi singa strategy ale blues ile la ko. Wow ole awai hurricane se makwa imisia. Makwa imisia ai o ile to tonunga. Ole a fa ngale o peleki ia le strategy fa nga fo ngale le sifi. Ile la ko defense. Ya ai mai sei ya ia la fo e kele fo ya se sa o mako o mon pacifica fo ngale defense o peleki na to ole uma futa mai le kapeteni o le au ale crusaders to fa to lo wena su alo peti kaka ko ngala le nga fa ka o fure ke fo kwai iyo o fo si ya o utere ifia o fu se lo pepekinga le ole au fo le ole au tapua ye si utama fa le nga mo le fa la fa malo wala nga so nga pasta witama le ngole au le fa se mato fifia ole au le o lo nai ngo victory ole au le carrying ale mele ole manu malo fitu so iyo le la fitu so ele ya se si nga ele ye se au fa pe tu la nga momo ya u le momoli fa malo ma nga fa tele ia ila to malava sa buli ta ia super kapi ia wo uma foi na super kapi a wa te lo ta to mona pacifica o le torchi o fele mero wo ko ko monga o ka ke o po ko nga pe siliva pe ke o po ya chaka ya uile va se fulu tolu le leia tamal mona pacifica le usa man Samoa ole ai nga mona su kolu ko ki ka squara kalo faz ka ko mo musika la ya la pepe o ko malanga me so iyo ole o pepe o matuale mo tonu po iyo mo fai ai e una mai te wa lu mau ile lo fa e fe lo la wa lu ile lo o langa fa yo le ngofo ko ngwe ma ali di fafo iyo to ia o se uso fo menga fe kora kola fa iso fa menga nga fa ya inga le agora puru le nga fa ya inga le state of origin fa ilo e mar fa fingero makua sa ka take off that yo so ya uile fa ya sunga ya la pepe mga ko suyo ka ko uma nga wala nga yo fo ya uya ako cancel a ngole ko cancel a walu ngole campaign sa o ya lena tau nga foi mo de media foi nga ngo walu ya si foi ya inga o ma no fa ya tu ya to e pa wale blue le le temile to ya le blue tv iyo to ya le blue tv o ngisi uma con blue this year is not a blue it's not a blue it's a red ke rongo ya ka ye ka ronga asiata ole tulanga foi ngale al chau ole la voka processing pe ai sea ole filifili ai le alo tatu watunu se mai ta ile ele sapeta to ya vai le our silver ferns ole si mata pula walunga le na lo to telefo ila to fia le talonga na tipolo wa fesilingia foi ngale ia le fainga filifilinga so ola va tau sanga o mawalunga le fatinonga o le talonga ele teine le alo tatu watunu ia to ya va au le lava fo ia o to e fili mai le au al silver ferns elo la vea mai la vai le alo tatu watunu ona fesilingia la ia ile tulanga fo ngale po fai longa lanu ia po le tulanga fa pena ia uilia ia o ele le tele sa ngi polo ala ngo te follow tele talong ona tapo ia fo ia alo tatu watunu mo si pacifica ai the biggest shock fo ngale le selection o le au silver ferns o le filia lo tamata ia le spetatoia le ala umalo o ko sa po kana mekaya se va ile le se news pe ai se ha mana ya tele o se o le alfa ya o tele o to be honest o tele o taumuri tele le netpol o le alfa ya o ngale le netpol termina New Zealand wanga ole tamata maoli kai minga yo lo fa ya o ngai ia tamata maoli ya a le ke fa ngo va maka kon po ila ko koringa ia la ko au mai ala to ia kinge kuai fo ngale
e foi ko lengi fa kasi fusoangi le au kai mi ngai a ngai lava e misi le alo le tatou atunu a o le senta piko isi le ale ngale lei foi ngale o le tulanga le lei foi ngale lei le au ka ko o kilangi ngai le au ngi polo o ngai ma fu mai lava to tonu le war ke ngele kai pe o le equivalent o le kulanga le taalo ia to e vai le polo pe aku mai ile foi la kapi o le fesi po le afa kamanga le fa so soa le polo foi ngale senta kengere senta io e vai lai ia uile ia e marka ole peor kulanga piko sila len ka o ngai kongo la ura fa pe kawanga ngai se pa la ese na io ele o ese are le winga tau fa longa langu foi le nga e tanto no se tanto no ni sila ai o fa fsilia la to falia o le tamaitai le tau yeso so tanga pe tau ainga ya sunga isa to ya ba o le fenga inga le isaia to finea o sai ia le tamaitai fa tai fo to e mo mai ele sia po mango fo le uso le tembi fo o talo ya o kilani ma se o le au tele al blacks io ia e tala youngest all black ever na youngest all blacks o le lai to telefo ila to wo to buli ta longa lungo le ta to proclame ile dei vanga o le ia fa si fo le ta proclame dei vanga o le fo fo ile to ia e mo dei vanga o le viefi ia ta so fo ila so tao o le tato manu Samoa. Ia. La galewa e ta ua tofia ko sufia mona. Sfuru tonu le leia su el mona Pasifika. Le ua tu si au ia le sunga ia va somana. La faila o mai kala le. O la o mai tala le. Sa o maua mai ise source fa tuina. And I won't mention his name. Ai o kele fa ku fo se kala. Ai avatu le tala le o le tala avatu e fa wa le fa fonga mai ia pulenga man Samoa to telefo ila to we la to te to tau muri ta ta fa ve vesi ma fa a ta la va polonga ma fa la o lu ngol kuku o lu ngol Facebook pe sa o ia le e nana o fa ia to le tala le o le mori mau se tasi o tangata fa to ina na ma fa soa ile weekend na mafa soa I tūlanga I lana mori mauina o ia tori mata ia fo ile management ale manu Samoa. I malanga sa autova ai fo I Europa. I le World Cup wa tuana iatu. La fa penga fa ngolo kala. O le kala ka male e kia. Fa mai asiata. O ka ese ke leo le lape ko kongo le faingo le au. Mafuanga o fa kula o kala le langa o to fo I mai nai tamo le moana le wa ku le au. Fa mai inga o mako ngofo hotel sa ngofo le au ngofo hotel ke le ili ngole le hotel le ia travelers pengali ngole hotel sa la ko fa mai la le ngofo ma ngi usila au Australia mai o le mana ia fo o facilities nga ia sa mo e fo le malai ku sanga le umau le malai la security o le malai fe ko le nginga me pena fa mai la na mai tau so le ngale fai o ingunga le management le wo fai ko fa pe ala na le no ele fa pe o ke fa ko se kala wo ke ia ru inga me ai fa mai la na tala a tonu me fa na e fa so fa la o tele mele pokalami si fa fonga fo ia I Samoa ai fa fonga mai fo le management e va kule a o kai me ko le nginga o the cultural backlines e alu le fisio le fa ia me ma skama o kamanga le wa fo inga ingu po a koa le pulenga le la fala utele la utala ongia fai ngunga o le si kaimi o kai aur ka longa ai fa mai e maola ka savari vali mai I lumba fo nga le lounge fo nga le la eva ko se kama masonga ko arua le ka ano le longa ka o le ya o fa ka longa ele o malu le tala le ele malu ele strictly le management le la awa ko lo ka alo le mo fa ko tala le ti yo alava ka ko fe le la mo ya la ka ko fa se wa o le si kere ngo fa ko se pese sela ya ka masoli bien pe pa le nga u le o po bongi to fa fo ila tala tu tai mi o ta alo o telefa pe fo fa ya ko fa vivi kai mi o prime lima tai mi o to o vaenga a fa ya inga e se ro ka fia o e ka mo mele ko tala ya mana ya si ayar mele ka o malolo ala ka ke mimika io o malolo re ke migi kuaka kusa sa wali si malolo re ke alo kai ka mai le si ka longa ale wo fa matala mai si tamale ya
ene la ua le ko inga ko inga ku se te were number one supporters. Sa follow ai la. Ai malanga. Yes, malanga uma o langa observation nga. Mai ngofo e malonga fa ngongo. Yeah. Yeah, mai la le au management. I won't mention names. Nga lo fa penga kwa generally. Ingoi lava maku o le fa pe ala to fa alo me le kali fa alo ingoi lava a ola e fa ko le nginga ka mai au le fisio e le fa ko kuli le fisio pe kuli ya skanga fu ngale le fenga i makongi e hale fa ka mo ele run le backs wa foi le makua hangover mar ngofo ko i makua fa ale kongu o sila mai la o le sina va nga na sa no mai o le si va nga e open ale ngofo ka mamala ko kai ko rua like within this ale kai mi ole camp mo kalunga ole winga la lautala ole au le ale ka ke fa me melo ngi ole coach ale ka ke fa me melo ngi le ko inga au kulo ole tu ala se sau noa ngā le tama fo ile tai mire nei wa mana tua ole se sau noa ngai ole tai mi tua nai ala sana ia o kanga le management kami I can assure you o kanga le pulenga le management not the coach not the coach inga ia mangingo management solo muli lo ka coach o kanga anga o ofisi di fa taya li alanga ofisi sa ya o ofisi li la wa sui la kanga kami ora kadi ola ya asiata lela fo nga o kaka fo I can tell he's got the capability of sponsoring e ka momai so ele se kai popora le ke kala ngo ku ya e ka momai le winga la tala na o fa tata tu fa pena lela fo nga o ko refuse ai le ke no sponsorship sa ka ave ile au yes maroko ka se langa fo ile fa mai o lela wo ngai lo le kocha le ko show off yes lela na lenga le wa e a maka ko so kupe le ua e mata to so tupe a o le level alor ka ko au le ole kusa o le winga la a fai ka ki fa kura ka kala le ia e ta o tele po le foi po ye fa le fia lenga by their fruits you shall know them anga fa pe o le fa ya kura ka la fa se ale ngai ali a le ka ke va yo ko la te one le ka ko mon sambo leila sa ola fa mer ka se o ka kala fu e se taranga lai kulanga le man e ka mo 1.5 le ka ko a fa yo le ka o le fa ya tu le tala le a kula lai kulo o ka ko au le au fa pele le fa se siu ala nga se o ke man ko kala au mo to va nga le ma ko kala ka lo ngal va so den ke e ke ka kala sa o le man sa o ile kom ile pulen e ke ka kala sa o lo ingo sia lo well on natural so sta yete ma so fala pot tonga la fo ngale ya fo ia ko kelo kan fo ngale o levang fia ka kala sa ai pala ai fo ngale ke wa Rusia yes nga ka ai me sia la wa ia sa fa mai yes le te a still te now o kala nga sko inga ole le ngala na o fa mai la ngale ku e a le unga e tausi ai tinga inga ile ki ka fa ya we mana messenger o ka ngi check singa wo mai o ai fa mo ai sia ta fa mo de so ye ko ke fa ka wala va mai ya ai na o fa ya tu fa pena a le fofo ala le mai le o sio ka ko au e mai mau fo ngai ka mai ki or mona la yo le tu fa tu la tala wa le sila mea ia fa fongala e fa fe nga o fa ka wa nga o mai players wala ngai le ingi ka ko academy players fo ngalo Samoa pe yo ngi usila ngai ola se supala ka pi ke 4 pack ye o Samoa mana yo tournament la fai ai le ma fai nga 4 pack el bon Samoa ele ma fai nga 4 pack selections ngai tournament ngale fai NPC ma me fa penga e 4 pack mai nga ingi usila ma ku ngu fa fo a fai ai ala wala la le ke le ngo le wo ma wa tala ole awala le ke le nga select mai le pulenga e ka text afa pe manga o mai oi le ai ma se fele le mai pe awala mai fe au mai ngisi o mai o le a veces sa vale sunga ya li amana ya Lorenzo ma lia mai longa finga ngalo pe ma fainga sa ka alo mo sa mo a ke lo awala le fai e nguingo mai o le e nguingo ka le swimming pool le fa ko skala I said my text bro you want to play for Mansamo ai ko nga me fa pe
bro, you want to play for our team? E le alo ia pe ma ya la to fu ngani Ya winga nga le ka ke faya ko ai o le ala na wa fisidi le lo ma fo fa o le wa entitled wa available pe entitled kamale o Julian Savea ke le au anga va ale manunu liska manunu a lot na ka alo manunu America a foi le winga nga la kala o ko akelo ila ko le wa available now ai se ya va le wo fekitoa wo moala wo ngi ka o sa o le approach mai ka ko management po o le mea musu e vai meka ngaka o sa va vadia a o tato e matala mea uma le fa moli malia lia mana ia po le ale fa mai o mo ngai lo wakari ile le o John fax fa ka inga e ia aru o pereki ai lo entaito mo sa mo ai sa fa mai mal pulenga sa mo yo ruma fa pe mali mai lo ko fa o ma ko ia la mau e ha pe finga lo mali mai ka ma se o ngai e makala me uma ko fa malia al mele o leke ngofo fa o le o na ka se ku pero ka di ai sa fari mari text mai Pamai le text mai fa wana play for sambo oi se a makala se ma fa nga me ia e ta mo mai io sa o fina ngalo sek ia ole winga nga le ka ke fa kuai fa amata wata tau ona fufuru ese le si fatu wa ka kaunga ese isi nga o fa ngo nga kala si ya u se fa wole I ask him o ya la ka nga le nga eva ai le me le malanga nga fa bombo. The answer is yes, they are still there. Kalo fai. Review pe un. Ya ta urungal ta proclame lia mana ya sau nonga ya ona ta ma vaile ne vanga fef. Ya fa tai la sunga siata ya por fongo le tato proclame a Michel Pulenga le Blue TV. Mo le tulenga ngo le fa tai tele lava ya ono le nei fo ia vanoa fa auro o maua e mafuta mai fo ilungo le Tautai ya ile nei fo ia fiafi fa le watu le ngangol fa tai o le fa malo le utapo inga Samoa a mata mai lava ia e fainga au fainga luenga tutofi le tua to fare tua e kale sia ese so to vine lava lo to puno wa ia wale tua le ngate ilea o a inga i Samoa ia sio no tu malo sa pai kea o le fanga o si umu ia o loto fanga o tu fuleli ia le ngata ileo shau e kale sia a wesiliana me tu tisi ia ai mai o sio to lua ia naite ia masia mafanau ia malui fale ma vini rei ia ma lo vai so fo se la solima le tau ia le ia sio to lua ia o le afa ingo le tamai le ingo e le ingo o tau lo uma fo fa ingo ia o stai mona fa ilola ia mana toi fo ia le nei fo i fa manuanga wa maua e mo mai le tua ia e mai se ole nganga le fa la sunga sia te le titi la va sole o au ke mi ngai fo ngali o fa lo tolua e sili ya tu no fa fia ina lo to o ila to sa lango ina lo fa mo ile la ngona lo te maua e tai pe o to fa lua fa tolo no faita fa tal noanga o no le nga ingor campaign mal fa manatu pelo tatu watunu. Yeah, ele se media. To be very honest, as yak. Le se media nga apa mai, ngal Blue TV, Maori TV. E o lava de media lo kwenga lwenga. Ana le umanga faile interview I, ele apa mai. Olea. Ia e mole tele nga ngal faftai. Tele lava Samoa. Ia o la auto pulelea, le mana ia Lorenzo Kaisara I tau tua Maota. Alo faftai tele na Samoa wa fasi le tofa ia li amana ia. Bo si le fia fo ele malu le tu e ona mo to le bawa si la fia o le sofa le o le li amana ia po li ai tono ma to nu isa tu paitea ma ser ma to o tama ma tu ia po mo au yo le la tua o le matai tu la fale e o to si la fia o matai ala to te polo pui nga le ai ngo Samoa le oi a fio tapau o alo lilo maiava e ai taina ne fo ia siata ma le maru le la tua ia o le ua tau sa ilinga malo ia e se fo I o le tapo inga mau o Samoa le ngai o faiva I tapo ia malira o faiva fo ina ia e malemruia ia o le fo isi tau mo fainga fo I ma se o le nganga le o le unanga e fa si foi la utala le fa be Lorenzo la ngai te tu lo wa I lo suaf ngai ke si la fia le la utala le la faiatu o le unanga le nei ale Blue TV o masangi ia yo nga faiva ia e fisoasoani se tangata e tau mafaisi
i fola fa pengi Maria. wa tau ai lo to ai ka ke i fasifo ile tau mo flala fo ngai ala inga kele fo makala tanga tai fo isia bato o unanga nei mai le amatanga le ngol o unanga le nei na tango au mai ai ia la auli ma vaenga olo ma le tinu ma fie me ya fio ngal tamaita i parmia isi fi so nginga e tu le ya tu ala to fa ala wilo le campaign ona ua le mafai o nga o ilunga o kiwi nga fa sam Samoa ne wo le la wo tu le ya tu wo fa ya kur kai mingi na mato tutu ai tua le winga when I say na mato o le o nanga le Blue TV o te sau fo ia uia wo le vanga i kua le Blue TV ile tu le inga o campaign na nai tangata tau amata tau fa ala wiloa ioi fa fikai isi media ia wo fepunga e kai mingi le wo utara noa ali amana ia le ngai fa pe fo ia ngor soifuanga ai le ngau kele o te le popole i tūlanga le ngor kala le kusi e ia isi e fa susu e ia isi e koko e fo isi ai fa tupu ele tua e nana o fa yetu ai la o lai fa pe ma ia ka fa ngor fo i ai o lai fa pe ma ile mamalu lau tele ma to tele o e le fia mai fo isi manto o nanga fa pe mai o ka engi ma ko kupe o mo me fa nga mano Samoa ia ka ilo wa o e ma sange ka kongi mero fiso ku risina wa ni Samoa ino ma ai le wo ta fa ya tu fa pena na ona fiso so ani ai tu le ma va nga fa la ulo o mele ma fa yonga ka kala i fe ko ois e ma fa ya fo e se uso nga ka kala tu ile fa to le fo ila wo tau la wo lo fa mo sanga yane ayo le tai sanga yane ayo le tai ia tino lau maunga e avi kangaka a e mango malo e to se sa asu o le tamasal muri anga on ma vaenga nga la urungo fo valeanga nga fai i longa fingo mau pene a o suo lau tama e to se sa tonu ya sal muri anga ia orka ma vaenga fo nga ngi fia fi walanga o le ua e mau malo ia sa tonu o sua ia o tara matangata lau tele o fo ngi e fai mamango nga o tara e anga le mai i nai tangata Samoa uma o e sulfanga atu e mo mia lau sosoani le vai e misi fo lo pale mai mo lo tu lai mai fa manuia le tua mau o manatu fa tupu tele le ata mai ia ma faiona e tala noa ma fa ngana o e le tua feta lai ia wa fo ile fo la le a e se e ia o le fo lai tele ai fo i skei fa porkiki o le o mai ngo manatu ma au vatu e ia tu matila lau sa ilinga malo au ai se manuia mo Samoa ia me se fo yo ainga ia faliu le tatou proclame fa tele le fiafi tatou proclame me se fo ila tou share tatou proclame ia se mo se atu toanga tatou otonga i tau rumanga le fono le parlemene le so tai wa ole o fa solo tali ia minister kabineta e tu sai fo ia mana o ngalau tele mata upu sa fa so ina le fono mo wi lau tapo inga sa mo le fiafi o to ona nei asia ta fremalu pio voliko ia ma fitalinga ia li amana ia po le fionga le tole afoa Lorenzo Kaisara ma fa tu le ne fiafi soifua mai maruia soifua